बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तोरा अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा ने पे झोंक टीवी और आज सारे नाल झोंक बैठक दे विच जनाब शुहेब नवाज साहब और जनाब चौधरी नदीम साहब जेडे के सादकाबाद तो तशरीफ गए हैं। और सब तो पहले असा अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करें कि तुम सारे प्रोग्राम को लाइव दे बैठे हुए। और खान साहब तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया, चौधरी साहब तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुम सारे स्टूडियो च आए हुए। और दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि इस टाइम कोरोना वायरस की वजह करके पूरी दुनिया परेशानी के आलम में है और इवें ही सारे सराकी वसेब दे विच ढेर सारे मामलात ऐसे हैं जेडे शायद तुहानूं मीडिया के नजर नहीं आते, लेकिन सबको डिस्कस करने चाहिए। साहब जी गल अपने वसेब दे विच जेडे हालात हैं, जेडे वसेब के मामलात हैं वो डिस्कस करने चाहिए। चौधरी साहब भी माशाल्लाह कारोबारी हैं और सियासत नाल भी इन्हां दा ताल्लुक है। इवें शुहेब नवाज साहब तुहाडी जानी पछाणी शख्सियत हैं, मेरे बड़े भाई हैं जनाब, इन्हां दी मेहरबानी और सियासत दे नाल माशाल्लाह सराकी वसेब की सियासत दे नाल इन्हां दा बहुत पुराना एक रिश्ता है। शुहेब भाई सब तो पहले तो असां तुहाडा शुक्रिया अदा करने कि तुसीं सारे झोंक टीवी दे बैठक प्रोग्राम दे झोंक बैठक तशरीफ घेन आए हुए, तुहाडियां मेहरबानी सर। और चौधरी साहब तुहाडी भी मेहरबानी कि तुसीं माशाल्लाह इतना सारा सफर करके मुल्तान शरीफ आए हो और सारे स्टूडियो की रौनक बने हो। शुएब भाई सब तो पहले ये दसो कि वसेब दे जिहड़ी ये टाइम कोरोना वायरस की वजह करके मामलात हैं वो क्या तो हल होंदे नजर आंदे पैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब रिजवान कलंदरी साहब तुहाडा शुक्रिया अदा करें तुसां साकू अपनी वसेब बैठक दे सजे। गाल है कि मामलात जेडे हैं वसेब दे सारे इंतहाई खराब हैं पे, कोई मामलात हल थी नजर नहीं आते पे। भिकारियां दी ईद बन गई है, उन्होंने अपने घर च राशन जेड़ा है 6-6 महीने का इकट्ठा करके दे। आम लोगों को जेडे दरमियाने तबके के लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं पे। हुकूमत ने जेडे वादे किए कोई वादा पूरा नहीं थींदा पिया, सब बकवास ढोंग है, कोई काम नहीं थींदा पिया अमली तौर पर। टाइगर फोर्स ही आती पई है, इवें पीपल्स पार्टी ने तजर्बे किए, इवें मुस्लिम लीग ने तजर्बे किए, फोर्सा बनाए, लेकिन इनका कोई फायदा क्या नहीं। खान साहब तुसा आदे राशन भिकारियों के अंदर घरों के अंदर दे यानी ढेर लगा पिया ते राशन तो सारे सराकी वसेब विच मिलदा ही नहीं पिया। दसो ना कोई हुकूमत ने कोई एक काम ऐसा किया हो जिंदे नाल सारे कई गरीब को मेरे ख्याल के मुताबिक अगर तुसा मुखय्यर हजरात की गल करो तो वो कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं थींदा पिया, क्योंकि वो भी बस जिथा तक थींदा पिया हर बंदा अपने अपनी लिमिट दे विच रह के करदा पिया। बेसिकल हक होंदा है हुकूमत का, ठीक है ना, कि अपनी आवाम दी अपने लोगों की खैर मंगना। मैं जेड़ा अल्फाज इस्तेमाल कीते भिकारियां दा वो एक मिसाल है सराकी दी कि अंधा वंडे खरैत वाल वाल अपने को असा बयान रोजाना सुनते खड़े हैं, अखबारें पढ़ते पे जी 5 लाख बंदे को असा देसू राशन गवर्नर साहब की तरफों। ये दसो 5 लाख विचों केड़े वसेब दे एक बंदे को 5 बंदे तो निकाले हो जिन्हां को राशन मिला होवे। शाह महमूद कुरैशी साहब आदन सही मैं राशन वंडेदा पिया मेरे घर कोई ना आवे, दसो कहीं एक बंदे को दिता होवे। सारे अगर सारे वसेब दे कई खान साहब अगर सारे वसेब विच नहीं देंदे पे तो ओ देखो ना तुसा कराची दे अंदर अब्बास भाई बहुत अच्छा काम करदा पिया, जफर अब्बास शायद हो सकते चलो पिया कुछ नहीं तो जफर अब्बास वाला ख्वाब तो सारे देंदे पे ना। बस ख्वाब ही है, इन ख्वाब को अल्लाह करे कोई ताबीर थी वने, लेकिन लगदा कोई नहीं कोई ख्वाब पूरे थी वने। लेकिन वसेब दे हालात बहुत खराब हैं सही, बीमारियां हैं इत्था तो सारे को पता है कि पानी पीवन दे कोई नहीं, सेहत दे पहले इतना मसाइल आन पे सारे को आज भी वो हैं उनके को ज्यादा थी गए। देखो ना ये सब सिर्फ लॉलीपॉप देने खड़े हैं, असा सूबा देने पे, असा फलानी शाह देने पे, असा राशन देने पे, असा पैसे देने पे। जे वेले हिस्ट्री इन्हां कोल ए दसे न सही असा सब को ज्यादा वसेब दिता, वसेब दे सब गिनती दे बंदे तो दसो जा, एक 500 बंदा तो दसो जा। अपर पंजाब वाले को तो तुसा हजारा बंदे को दिते, सिंध में तुसा आदे असा लखा बंदे को दिते, वसेब दे सब 5 बंदे तो दसो केड़े केड़े को पैसे दिते वे, कोई कह नहीं, सब ड्रामा है सब। जी जो साहब माशाल्लाह तुसा क्योंकि जनाब ना लगे मेरी गाल मोड़ थी है और जनाब दा क्योंकि आजकल ज्यादा रहन सहन इस्लामाबाद नाल है और इस्लामाबाद विच यकीनन साडे भी ढेर सारे लोग हैं जिवें कि साडे एमएन साडे एमपी आजकल इस्लामाबाद हैं और उथा ढेर सारी रौनक हैं और बेसिक जनाब दा तल्लक सराकी वसेब नाल है और सादकाबाद दे नाल है। तो जनाब तुसा ये दसेसो कि तुहाको मौजूदा हालात क्या नजर आंदे पैने दे बारे तुसा क्या सोचो सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब थोड़ा कलंदरी साहब बहुत शुक्रिया तुसा मौका दिता कि मैं थोड़े जोक चैनल ते आके दस सका। हालात इस वक्त जेडे गवर्नमेंट दे नहायत ही खराब है। ये वसेब जड़ा सरायकी वसेब है ना
یہ تو پہلے ہی بڑا بیکورڈ ایریا ہے. یہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں پاکستان بننے تو بعد ہوں تک کسی گورنمنٹ سرائکی وسیب واسطے کچھ نہیں کیتا. نہ کوئی اچھے ہاسپٹل ہیں, نہ کوئی سکول ہیں. لوگوں کی زندگی بڑی ابتر گزرتی پئی ہے. ہوں اتوں کرونا دا اٹیک آ گیا. کرونا دے اٹیک تو گورنمنٹ قطعی طور سے ناکام تھی گئی ہے. کوئی انہاں دی پلاننگ کہ نہیں, کوئی انہاں دی ایڈمنسٹریشن کہ نہیں. ایڈمنسٹریشن روز ڈی سیز بدل رہے ہیں, روز آئی جیز بدل رہے ہیں. چودھری صاحب حکومت بھی تو تواڈی ہے نا, کل تک تساں بھی حکومت نہ اساں اج تک پی ٹی آئی دی حمایت کہ نہیں کی تھی. پی ٹی آئی دے اساں ہمیشہ مخالف رہے ہیں. لیکن کچھ امید ہائی سکو کہ جڑے لولی پاپ دکھیندے پین شاید انہاں کوئی ہک کا پورا تھی وجے. یعنی تساں بھی تبدیلی دے نعرے دے وچ پھسے بالکل پھسے. کیونکہ جتنی پہلے گورنمنٹ آئی ہیں انہاں اتنا ساکو عوام کو متنفر کیتا ہے کہ ایک تبدیلی اساں سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری آوے. لیکن یہ انتہائی ناکام تھی کہ انہاں دی ایڈمنسٹریشن بالکل کہ نہیں. انہاں دے یہ جڑے پروگرام چلتے پین یہ پروگرام انتہائی ناکام تھی گئے. سارے دیکھو اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا لیکن انہوں نے ایک چیز دے تو کو قائل کیتا نا 81-71 والے میسج دے تو انہوں نے قائل کیتا ہے. 81-71 والا میسج جڑا ہے وہ میں تو کو چھوٹی جی میرے کو دو تین دن پہلے ایک میسج آیا اسلام آباد تو دوست دا. اس نے کہا جی میسج دی تحقیقات جڑی تھی دی پئی ہے کہ 7 روپے فی میسج گورنمنٹ لوگوں کو ٹیکس گنتی پئی ہے. کروڑا لوگ میسج کیتے انہاں دی اماؤنٹ جڑی وہ 12 ارب روپے تو زیادہ بڑھتی ہے جڑے لوگوں کو انہاں وصول کر دیتے ہیں. دتا کیا ہے وہ تواڈے بھی سامنے ساڈے بھی سامنے. اساں اج تک کوئی دو آدمی چل سر تساں بادشاہ بندے نے دیکھو نا انہوں نے تو مصروف کیتا ہے کہ کرونا وائرس دے وچ تساں باہر بھی نہ نکل سو. تو کو ایک امید بھی لگ وی سی 12000 روپیہ کو تھوڑی جی رقم نہیں جو صاحب 12000 تو انہوں مصروف کیتا کہ چلو کم سے کم 24 گھنٹے تو زیادہ نہیں تو 6 دفعہ 7 دفعہ میسج تے کرے سو تہاڈا ریپلائی جواب آوے یا نہ آوے وہ ایک الگ میٹر ہے. بالکل یہ چکر پہلی گورنمنٹاں کوئی دوجے طریقے نال لیندیاں رہ گئیاں. انہاں دوجے طریقے نال لیتا ہے یہ عوام نال چکر بازی جڑی پہلے چلدی پئی وہ ہن چلدی پئی ہے. کوئی فرق ہے نہیں. اور یہ اتنی بری طرح ناکام تھی گئے کہ آنے والے الیکشن میرا خیال ہے کہ یہ منہ دکھاؤ دے قابل نہ رسوں. جی میں کہ تساں کافی عرصے بعد سرائکی وسیع وچ آئے ہوئے جی تو اگو صاحب جی گل ایک موقع ملے لوگوں کو اپنے اپنے علاقے دے وچ آون دے اپنے اپنے آبائی گاؤں دے وچ آون دا اپنے وسیع وچ آون دا. تو اگو سرائکی وسیع وچ آ کے کیا محسوس تھی ہے مطلب دل کو یہ محسوس تھا کہ اساں لوگاں بڑی زیادتی کیتی ہے اپنے وسیع نال. اساں اسلام آباد جا کے بس گئے ہیں کوئی کتے چلے گئے. اس وسیع واسطے کچھ کرنا چاہیے جس واسطے انشاءاللہ تعالی ہن اساں پوری کوشش کرے سوں پورا سٹرگل کرے سوں جانی مالی ہر چیز اساں استعمال کرے سوں. مثلا اس رانا صاحب سرفراز صاحب جڑے انہاں جتنی کاوش کیتی ہے اس کام واسطے اساں انہاں دے نال ہوں اور انہاں دا ہراول دستہ بن کے چل سوں. یعنی سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی دی سرائکی ڈیموکریٹڈ پارٹی دا وجود جڑا رانا صاحب رانا فراز نون صاحب بنایا ہے اس نو اساں انشاءاللہ تعالی کامیاب کروے سوں اور اس علاقے دی جڑی محرومیاں انہاں نو ختم کرن واسطے اس دا سرائکی صوبہ بناون واسطے سر ان دا کوئی فارمولا بھی تے دسو نا کہ کیویں کامیاب اس دا فارمولا کلندری صاحب ساکو لوگاں نو الیکشن وچ مننا پوسی اس دی سٹرگل کرنی پوسی ساکو پوری کمپین چلاونی پوسی ریلیاں کڈنیاں پوسن. انشاءاللہ تعالی اساں اس سارے پروسیس وچ ہراول دستہ بڑسوں اور باقی دوست احباب جتنے ہیں ساڈے اسلام آباد دے دوست ہیں رحیم خان دے دوست ہیں صادق آباد دے دوست ہیں اساں انہاں نو موٹیویٹ کرے سوں انہاں نو اساں نال گن کے ٹرسوں اور انشاءاللہ تعالی اساں سرائکی صوبے نو بنا کے دم گن سوں انشاءاللہ تعالی.
اور اس الیکشن جڑا نیکسٹ الیکشن آنے والا ہے اس الیکشن گورنمنٹ نو تے پورے پاکستان دی یہ بڑیاں پارٹیاں نو دسیسوں کہ اس طرح الیکشن لیکن تسا اپنے سرائکی وسیب وچ باور کروا سکدے ہو کہ اساں سرائکی وسیب دے ساری اپنی پارٹیاں بھی ہیں اساں سرائکی وسیب وچ اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں اور اساں سرائکی وسیب کو اپنی حکومت دے ذریعے چلا بھی سکتے ہیں وہ انشاءاللہ بہترین طریقے نال چلا سکتے ہیں ساڈے لوگاں دے اپنے تجربے بھی ہیں اور ساڈے نال او دوست بھی شامل ہیں جڑے انہاں گورنمنٹاں دے نال کام کرتے رہ گئے انشاءاللہ تعالی انہاں نال بہتر چلا سکتے ہیں انشاءاللہ جی خان صاحب ویندے ویندے اساں کیونکہ سارے پروگرام دا ویلا ختم تھی مڑا لے جھوک بیٹھک دا اور ویدے ویدے تساں سارے ناظرین کو کیا پیغام دے سو سرائکی وسیب دے سنن والے کو پاکستان وچ بیٹھے ہوئے لوگ جڑے پاکستان تو باہر بیٹھے ساری سرائکی دھرتی دے لوگ سارے سرائکی دھرتی دے جڑے مان ہیں فخر ہیں پردیس دے وچ ون کے اپنی پتہ نہیں کیسی کیسے حالات دے نال جنگ کرن اپنے وسیب دے جو اتھوں روزی کما کے گھنا دے انہاں لوگوں کو کیا پیغام میرا پیغام ہے اپنی قوم واسطے کہ آپس وچ مل جل کے رہو اتحاد نال رہو محبت نال رہو بھائی چارے نال رہو کدے ہی ایک بے دے نال لڑو نہ اگر کہیں ویلے کوئی میں تھی وجے گال تو فوراً اپنے ایک بے کو منا کے کرو میرا محبت دا پیغام ہے دوستاں واسطے اور پاکستان واسطے ہمیشہ جیو سلامت رہو محبت نال جتھا زندگی گزر سی انشاءاللہ اتھا برکتاں ہی برکتاں ہوسن اللہ دی رحمت ہوسی جی چودھری صاحب سارے پروگرام دا ویلا ختم تھی مڑا لے سارے ناظرین کو تساں کیا پیغام دے سو جناب میں اپنے ناظرین جتنے بھی میرے دوست احباب بھائی بہنا سنتے پہن ملک تو باہر اور ملک دے اندر انہوں نے یہ پیغام دے سا کہ ساتھ کو سپورٹ کرو سرائکی صوبہ بنانے واسطے ساری مدد کرو ہر قسم دی مدد دی ساتھ کو ضرورت ہے ووٹ دی بھی ضرورت ہے توڑا نال ٹورن بھی ساتھ کو ضرورت ہے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرساں توڑا کہ تساں ساتھ کو موقع دیتا اساں اس توڑے جو پروگرام میں چاہے اور میں پیغام دوبارہ سارے دوستانوں یہ دے ساں کہ اس سرائکی صوبے واسطے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرو اور سارے پیار محبت نال اس نال جڑ بنو جی ناظرین جی میں کہ تو پتہ ہے کہ تساں دے پے جھوک ٹی وی اور اساں موجود سے جناب جھوک بیٹھک دے وچ اور ای ٹائم سرائکی وسیب دے لوگ اور سرائکی وسیب دی سیاسی پارٹیاں جن دے وچ بہت بڑی پارٹی بہت بڑا نام سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی ای ٹائم بالکل انہوں نے اپنے ہتھیار چاہ کے دن ای واسطے کہ اساں اپنے سرائکی وسیب دے وچ الیکشن اپنے واسطے کرے سوں اپنے وسیب دی نمائندگی کرے سوں اور اپنے وسیب دی نمائندگی کر کے اپنے صوبے دا حق یا باقی جڑے سارے حق کے نساں گن سوں تے سارے ماشاءاللہ ناظرین جڑے دے بیٹھن میں انہاں ناظرین کو شاکر صاحب دا ایک روڑا میں کو یاد آ گیا کہ تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے سب کو محنت کرنی چاہیے اور ویندے ویندے یہ پیغام ضرور دے ساں کہ اپنا رکھے سو تسا خیال اور جی میں کہ تو کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس دی وجہ کر کے سب کو اپنے آپ دی احتیاط کرنی چاہیے اپنے بالا دی احتیاط کرنی چاہیے اور ایک گل سب تو ضروری ہے یہ وقت سیاست چمکاون دا نہیں یہ وقت سب کو اپنے پاکستانی بہن بھائیوں دا ساتھ رہن دا ہے اور ماہ رمضان دا مہینہ ہے تو پتہ کہ ٹائم بے روزگاری بہت زیادہ طول تے کوشش کرو اپنا فطرانہ اپنی زکات اپنا صدقہ وقت تو پہلے لوگوں کو دیو تاکہ لوگ تواڈے ان پیسے دے نال روزہ افطار کر سکیں روزہ رکھ سکیں اپنے بالا دا خیال کر سکیں اور اپنے بالا واسطے اچھی جُتی اور کپڑا گھن سکیں تے ناظرین اگر تسا سارا چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو ضرور کرے سو اگر تو کو ساری یہ ویڈیو اچھی لگے پروگرام اچھا لگے تے اپنے کمنٹ سے ضرور دسے سو تے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نوے مہمان دے نال اللہ حافظ